Heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala hakujumuika na wenye dharau, wala hakujumuika na wenye dharau. Heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala hakujumuika na wenye dharau, wala hakujumuika na wenye dharau. Fundisha nini? Habari hii inatufundisha kwamba sisi wanadamu tunaoishi katika hii dunia, kuna wakati ambao unaweza kuja maishani mwetu, ambao tunaweza kukutana nao maishani mwetu, ambao utasababisha marafiki zetu wa karibu kujitenga na sisi, ambao utasababisha marafiki zetu wa karibu kutuona tena hatuna maana kwao. Ni kipindi ambacho kinapelekea mpaka ndugu zetu wa karibu kujitenga na sisi na kutuona kwamba sisi ni watu tusiokuwa na msaada tena kwenye maisha yao, au ni watu tusiokuwa na msaada tena kwenye shida zao, ni watu ambao hatuna faida tena kwenye maisha yao. Manake kipindi cha majaribu kinapokuja, kinamfanya huyo mtu kukimbiwa na watu wengi, kutengwa na watu wengi, kuachwa na binadamu wenzao. Yani wanadamu wanamuacha kwa sababu ya kipindi cha majaribu alichokutana nacho. Kwa mfano, kuna kipindi ambacho unaweza kukutana nacho, kipindi labda cha magonjwa. Kipindi cha magonjwa kinakutenga na marafiki. Huo ni wakati tunasema ni wakati wa majaribu. Kuna watu ambao waliwahi kuugua kwenye hii dunia, yani akaugua kabisa mateso makubwa, magonjwa mazito. Yale magonjwa yakamfanya yeye kukimbiwa na watu wake wa karibu, yakamfanya yeye kutengwa hata na ndugu zake, yakamfanya hayo magonjwa basi hata marafiki zake waliokuwa pamoja naye wanashare vitu vyao, wanashirikiana, wanapiga story, wanafanya mambo kwa pamoja, wanajitenga na yeye, wanamwacha kabisa. Kila mtu anamwacha na kwenda kutafuta mambo yake mwenyewe, na anajitenga naye kabisa na kuhangaika na shughuli zake mwenyewe, na huyo mtu wanamwacha peke yake. Kuna watu wanapopita katika majaribu wanatengwa na ndugu zao, wanaachwa na marafiki zao, wanaachwa na ndugu zao wa karibu, wanafika mahara mpaka wanaonekana kwamba sio binadamu tena. Yani wani wenyewe mpaka wanakata tamaa. Wanasema sasa, kama mimi ni binadamu, ninao ndugu, ninao marafiki, wale marafiki zangu niliokuwa nao wako wapi? Yani mtu anawatafuta wale marafiki aliokuwa nao wakati ambapo yeye yuko kwenye kipindi kizito, kipindi cha mateso, kipindi cha magonjwa, kipindi cha masumbufu, kipindi cha maumivu, ambacho katika hicho kipindi alitarajia kuwaona wale marafiki zake, alitarajia kuwaona wale ndugu zake wakiwa karibu na yeye ili kumtia moyo au kumsaidia, ili kumwezesha wakati mwingine kufika mahali ya kupata matumaini. Maana yake mtu anapopita katika kipindi kigumu anakuwa na matarajio ya kupata matumaini na kufarijiwa na watu wake wa karibu ambao ni marafiki zake. Sasa cha ajabu, hao marafiki anaowategemea na kuwategemea kwamba watakuwa faraja kwake, watakuwa watu ambao watamtia moyo, hao watu ndio wanajitenga naye. Hao watu ndio wanakimbia, wanamwacha.
Kila mtu anachukua hatua ya kushughulika na maisha yake. Kila mtu anachukua hatua ya kujifanya kwamba huyo mtu hamtambui kabisa. Na wakati alikuwa mzima wa afya, walikuwa pamoja, walishirikiana, walishare vitu, walifanya mambo mbalimbali. Sasa Yesu alikuwa anawaambia, katika maisha yetu vinakuja vipindi ambavyo ninyi mtaniacha. Na katika maisha ya kibinadamu vipo vipindi ambavyo na ninyi mtakapopita katika vipindi vigumu kama vyangu, basi lazima kuna uwezekano wa kuachwa na watu, na wakuachwa na marafiki zenu, na wakuachwa na ndugu zenu, na wakuachwa na watu wenu wa karibu. Hapa Yesu alikuwa anafundisha kwamba katika majaribu ya mtu ndipo kipindi ambacho watu wengi huachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kipindi cha wakati cha mtihani wa maisha, kipindi cha mapito, ndicho kipindi ambacho watu wengi wanatengwa na